Me mama akwa ba shonko ediba to my GH so na ma owusu eni na ebre aso set trending issues me be so mo e we video so nebuza for ye call ensem no esolo ewiase we ayi wo mu no ade ba ko ye ya pa se ye be wo abewiase na chese ube hu wa wo fo ba ko atese obe wa wo do chose ampa wo do onyaw na ube hu ba ko a wo ti ase pa na tese nso wapo wa brabo edema tese ohu bibia emfa no na mpo hu po efa no ho pa ontimi and take responsibility for you like ontimi accept o e woni pemu sa de no e ya de ya pa na sa na akoye the story of Abigail Rawlings eye mami penimu a wedi enfesia 52 years and rather eye during na ye mampeni de ato ho say ye de ebesu ye former president JJ Rawlings de to so mienu ono ba abontin be ka say ne papa nimpon ene ye former president JJ Rawlings na chese woka editu appointing ni cheche mu ekwan efa so ma na eba eye enkwamu anase se na ne mama ne papa hia ye de nam so a wetimi atnase for 52 good years that is will be enimpo se wotia sanase wo ho na ntini nsem o cheche mu kosie na tese pa chese ni papa de ni papa nim a tese ne papa bushia for no bi enim se wo ho a tese wo ye ne ba na so ye te bedwemu se ye Ghana ha se na wakoye mampeni a obi enim se ne ba kan ene zenato no no mom that is one you to one kan kire obi bia ma obi enti say obi nim say if is the circumstance surrounding her birth etina akoba ne sa na ene de tosumiensa a chese wo mo edida ye former president JJ Rawlings wo empemu Accra International Conference Center no wo ye na adwen say no de abetu dwa chese go fonya ntia say no so ka JJ ma no nanka obepe kwan no so akotwa ne papa mu no hia no so ehu no de twato na tese ono so etime man last goodbye na no enene okopie mu ewo ho no tese police for na abambo foko awomo wono wo mo esi no ho kwan so wo mo empene ema no enko ho na nanka enim se wo bi tese wo bi to na tese ni mu dampem na ye twa ho hia na busia for de se den kra no ye nsi wo mo kwan so wo mo eko no obi a wo mo kwan so bakosu no kakra but ase wono akoye obi afei ena odi tu da se ye ne ba nunti ye si kwayo said ye on shedan ti ase but according to ono no asema ya ba awobambo foko no eka kire no ene se ne dey ayeda ye mampeni a wote ade so ye rana na akofu ado one ne yire mu eba abehwe mu nti na te so mo ma ne kwan ma ne rema enye ye wasako ye woho a wo mu nim no enye se obi enu a wogire mu aka se no kwasem se ye Rawlings ba se nye Rawlings ba no obi enu orade ye sa ensem ne bia beto obi na te se o mu nya confirmation sa nti o mu tumi emma kwan emma ne rem nebusa for yenkwohwe eye atete atumi hu oni nim se wo fame ebra na atese police for ana wo bambo for esi ni kwan se wo ko hu eye JJ munu na ye ba de ka hu no me de asom.
na ebusuafo se na meka na pepe eye Mami Abigail Rollins nanse ya eye ndrada yodi nsem betu dwa se wono ne JJ pa odi kan ebiem so no na te se woga na ha amame dokuno bo an wo sika femu ema no APF oman yimu ko oman fufuro se de ni ko kire mu ono na te sabe ono so na te se wa hye tuntuma amabofo ko esi no kwan edi efri eye se wo wura AICC hold ma se wa kotumi ahye ne papa no na ebusuafo se akwe allegations enam samemu according to stories ni bia e ba abonti na bi say ebusuafo nim ukọ voter regional Nikro Mukrampo no ote ye former president JJ Rollins asabri odam pemu no Nikro Mukrampo ena ye Mami Abigail Rollins you ote ye Zeluk Lokpe oho ena wote ate se nebusuafo no a omo fi an loho no de omo ti ase nim se Rollins ba kan enye nanso circumstances surrounding her birth na te se bra ye won na Rollins ewoni se ebeto dwasa na betimi asene dache nti na so ema ye kan ne share ya te se wentimi ehunu ne papa but onyi no onyambo kakra fi ni papa ho ate se ebusuafo no bia omo ekasa out of anonymity edi etuda na we nya allegations a edi ko se no kwari sema wo mpa no ebusua nya ma abontin first statement meto dwa se ye Abigail Rollins na the first born of ye former president JJ Rollins odam pemu de ye ntimi ensi sugye ankasa sa nete nti se na ebeja no sa na te se ebeja no na ye nim se asat now the first daughter any honorable Senator Rollins say and only the obia nti as to the mystery surrounding Abigail yi say after the burial and everything ebusuafo and I say Mrs. Kunedu Ajman Rollins beba bonta be trem so onimu asma so onimu asembia no aje ebre no aso ansa na sa ensemwe yebi hu echi na se na akoya rewosem na akoya tetesem no akoya se de ebre aso se awofo no awom be hwe wom aje wom ba won kai because akole bi ni ho a woye at fault se ye woni be wiase na awofo no ma na tese wom eti magine mu de omo atese ma ebe wiase no ye nti se akola ebe wiase a ma ye mfa otan no ensho because wo mukra de course wo ma wo fontem no wo mu nu hwe empe no do na ya before do na no sa na te se suban no ete uyi papa fo na bi o mo po mo ma no na te so ma jo mo ma atu nsansem mu no na te se sa na mo didi o ma no se wo papa ti ase pa onim se papa ni na so be na enye ye because wo papa na mu wonyu ntum se wo ye ne ba na no sa no na te se wo abrabo no hu no na sa na akoto mami ya te se ne papa wu a wo pe kwan akohwe ne papa cry for the last kwapo no onya ho kwan edi akohu no nti ebusafo be ne nsem ne be se wa de je a wo fa hu no bomodi ya ne fa som ye e comment section na bi so share video we on other social media platforms meeting din na ama o na me ya duma be se je share bi makramu.